Isa Hamilton. Mae Nat Littler. Arbediad da, oedd angen gan Rhys Wilson. Bwcle wedi dechrau'n dda, yn y munud agoriadol. Pawb yn aros ar y llinell gol fan hyn I Llansawel. A mae hynna wedi talu ar ei ganfed. Cic gornel o'r maes ymarfer. Ac ar ôl 20 munud, mae Llansawel yn haeddiannol ar y blaen. Maen nhw wedi rheoli yr 20 munud cyntaf. Chris Evans gath y penliad ola, dwi'n meddwl. Evans yn ôl at Saunders. Colin Kinsella. A Nat, Goldsworthy, mae Walters yn y cwrt. Walters yn ymestyn mantes. Llansawel. Ni agosau at yr hanner. Llansawel bellach ar y blaen. Nhw wedi sgorio 54 gol yn y gyngred. Neb wedi sgorio mwy na nhw yn y de. Ac yn dangos pa mor beryglus yn nhw yn gymosod fyna. Inchcliffe. A hi ma Hamilton yn derbyn ar ymyl y cwrt Cosby. A mae Bwcle yn taro nôl. Jake Roberts sydd â hi yn syth wedi ildio. A Bwcle yn tynnu nôl. Roberts nawr wedi sgorio 7 gol mewn 7 gêm. Mae fe rediad gwych. Cicrydd at bosib pella, taro trawst. Oedd Chris Evans yn aros. Nath ddim cyfle I penio. Cos y gols wedi bron a taro targed. Saunders. Cicrydd. Chris Evans. Pened lawr. Goldsworthy ac yna Gammond, y capten. Ergydio dros y trawst. Cyfle ar ôl cyfle I Llansawel nawr. Hamilton yn penio i'r cwrt lle mae Moore yn aros. Max Moore yn tynnu nôl. Bellis! Yn unioni I Bwcle. A mae amseru gan Bellis. 4 gol tymor yma. Mae pob un o'r rhain wedi dod yn y gwpan. Mae fe'n mwynhau sgorio yng Cwpan Cymru. Ac ydyn ni am weld cicio o'r smotyn ar yr hen ffordd. Roedd angen cicio o'r smotyn ac wedi 8 cic yr un, roedd y sgôr yn gyfartal ar 2 dîm yn gwybod byddai methu a sgorio yn rhoi'r fantais i'w gwrthwynebwyr. Chris Evans sgoriodd y gol gyntaf pnawn yma. Bell dros y trawst. A cyfle I Bwcle ennill y gêm yma. Max Moore yr eilydd yn ebyn Rhys Wilson y golwr. A Rhys Wilson yn arbed. I gadw Llansawel yn y gêm yma. Mae'r cicio'r smotyn yn dal I fynd. Brian George yn ei ymddangosiad cyntaf I Llansawel. Yn canfod cefn y rhwyd bod Macari yn cael llaw ati. Josh Jones, capten Bwcle sy'n cymryd y cyfrifoldeb. Ond Rhys Wilson yn ennill y gêm I Llansawel. A rhoi'r tîm cartre yn 5 rownd Cwpan Cymru am y tro cyntaf erioed. Rhys Wilson yr arwr. 10 cic o'r smotyn yr un. A'r degfed yna oedd yr un tyngedfennol. It's all about getting through the next round. That's the most important thing for us, for the club. So, we achieved it in the end, went about it the hard way, but, with penalties, it is a toss of a coin, isn't it? But lucky enough, we came out on the good side. Well, yeah, the character of the players is never in question, really. The effort levels, the desire, all those things that are really not coachable. They've delivered on that all season, and they have done really for years. But yeah, so really proud of them for coming back in normal time. Keep going, at 2-1 with 20 minutes to go, 15 minutes to go, clock's ticking, but they carried on and got what I believe was probably a deserved equaliser in a normal time. Their goal right now at half-time really killed us. I think if we go in 2-0, we kill the game and then we manage the game second half. But disappointed with the goal, disappointed with the second goal. But
But you know, again, I thought we showed good resilience to come through in the end. We've had 3 penalty shootouts in the last couple of seasons, in the Nathaniel MG Cup and in this competition. We've lost them all, so I don't know if we need to start doing a little bit of work on penalties, but yeah, it's a tough one because of the way that we came back in the game. And I'm just gutted for the players because they put in so much graft, and they deserved probably a little bit more to come back from being 2-0 down in the game, but yeah, it's just a learning experience for everybody. Through to the 5th round for the first time in the club's history. Any requests in the draw? Just a home draw. You know, I don't tempt fate, but we're unbeaten at home in all 4 competitions this year. So it's a tough place to come. We're good at what we do here, so we fancy our chances against anybody at home.